Lilong Haoreibi College Students Union IQAC English Amadi Manipuri Department Punna Sinduna International Mothers Language Day ga mari Leinana Ima Longidamak Eikhoi Haiba Themeda Nongmagi Oiba State Level Seminar ama Singliamna Pangthokhre Mioi Kaya Tinduna Lilong Haoreibi College gi Multipurpose Hall the Pangthokhiba Thouram Aduda Lilong Haoreibi College gi Department of Zoology gi Head Dr. Laisram Sana Hanbi Devi College Asimaki Botany Department ki Associate Professor Dr. M.D. Riyajuddin Khan, Manipur University ki Assistant Professor Manipur Department Dr. Longdam Anand Singh, Lilong Haoreibi College ki Principal Professor M.D. A. Satar Sahana, Thouram ki Presidium Member Oina Saruk Yakhi. Thouram ki Saruk Oina, Wangang Loi Kayana Mamalyam Labufam Kaya Thamduna, Tilibamyam Butahan ki. India Pakistan ini Haoreibi Pakistan sudah maka Pakistan West Pakistan ini Naiba Pakistan ini apa Oiba Bangladesh Oiba matam sudah 1948 ka hari Punna is Samsung West Pakistan ini national language Oiba di Haoreibi Thouram ini maka juga hari East Pakistan dan Bangladesh itu Mioi national pa kalau ini mother tongue si Bangla Oiba Makan akan proses itu dengan laporan pada KK setelah 1951 juga sudah kali ini saya pernah kata ini satu sina lihat juga mayang sudah mayang di support kedua akan tak sempat ini siapa itu kita tulisnya nomor kau pada orang Islam kemana sih bagi kita pun sopa tapi itu dari Bangladesh sudah mau buat ini Thouram ga lon ni ngam ta thawai tha ngam ba ko ko ni sing boi order to ko ya ji international ma ga le ko ji Bangladesh ta ta hunda adna ko ko Bangladesh ni ta hunda aga ko international ni ko ida ba international no ni UNESCO na 17 November 1999 da mo ko ji mo ko si ba ko ni international ma ga le ko de ko view ko Bangladesh ki kampung Sina UNESCO highlight lagi 17 November 1999 da UNESCO ke Pangthokhre adna 2000 ki Pangthokhre ni sahih ni ngasih Pangthokhre la masih kali teman-teman Pangthokhre sudah sudah ada daerah nanti pun di daerah nanti juga terlihat jadi to protect and to preserve the mother language protect the preserve the sida itu kan kalau di sana sudah ada saya ada ikut mother kan ikut communication aja mother dia anak apa communication ini maknanya kalau orang di sana kalau tahu ikut identity culture heritage thawai level itu identity culture heritage preserve the mother tongue sebenarnya. Karena mother tongue si protect sama preserve sama koi pun Oina tunggawi itu nahar bersihna. Tapi kalau orang koi mother tongue si akan tahu bukan terasa nanti akan tahu orang mother tongue di berutam ada lagi kita apa. Malam PTV itu yang nak picture pun tahu Malayam di tungan bangkang dah thok kudak social media di matiangna aikoi na taba ubal boi na khangari matam masidani PTV da laiba jati kamu sina mari lon maye chanabi na culture PTV ki mamang makhoi sakam mang kana bakan na matam ni akoi su Isa-isagi na chanabi pije chacha lon mayek sing ase ngam na salabadi isaru masak chacha gawena akhoi sakam amadi akhoi irangdam ase kanbang ngam khaibase ai ki thadabari Miyamda khanganjaba ama IQAC TV News Channel asida tongan hiram singi matangda advertise tawbiningba Mioi singi oina yamna chawna offer pizari akaknaba numit kharani gi oiba offer ni maram aduna
ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯐꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9366127201ꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯒ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫